organizaciji srebreničkog slikara i generalno zaljubljenika prirode Svjetlane Bešića na Majevici se održava 14. po redu likovna kolonija Majevica 2022. U prelijepom prirodnom ambijentu uređene bašte Bešić umjetnička djela ovih dana stvaraju slikari, odnosno gosti iz mnogih drugih gradova. Majevica, ugodan ambijent, priroda, druženje, umjetnost, sve su to razlozi zbog kojih pojedini slikari godinama posjećuju ovu likovnu koloniju. Danas ćemo imati priliku i barem nekratko da porazgovaramo s njima, pa idemo da ih nađemo. Svjetlane, 14. po redu likovna kolonija. Ove godine odakle sve stižu umjetnici? Evo, kao što ste rekli, 14 godina na ovu lokaciju dolaze slikari. Od ranije su bili čak iz Rusije, iz Austrije, iz svih zemalja bivše Jugoslavije. Ova korona je, posle korone malo situacija malo složenija, pa smo ove godine pozvali slikare iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije i naravno iz Bosne i Hercegovine. I evo, nama je čast da planina Majevice, ova lokacija, kao i grad Srebrenik, bude 14. godina gost likovnim umjetnicima. Majevica je onako s ovoj ljepoti je ponosna što se očekuje slikari. Ovdje se stvaraju velika umjetnička djela. Do sada je na ovoj koloniji nastavilo preko 300 umjetničkih djela, preko 50 slikara je prošlo kroz ovu koloniju. Bili su naši gosti na planini Majevici i znamo iz pouzdanih izvora da su odnijeli prelijepe utiske sa planine Majevice, ostavljajući ovdje svoja djela koja govori o ljepoti Majevice i starog grada i našeg grada, i time pravimo i promociju i turističku promociju i uopšte promociju i Majevice i starog grada i našeg grada pa i kantona. Mi znamo da su vaše kolonije humanitarnog karaktera. Pa ima dosta slika koji idu u humanitarne sfere, da sad ne govorimo gdje, međutim veliki broj slika se nalazi u prostorijama, kod ljudi u ime humanosti, tako je da naša misija je jednim dijelom da pomognemo na razne načine, što školama, što bolesnoj djeci i onima kojima ta pomoć ili treba, ali ko voli umjetnost, tako da se slike sa ove kolonije nalaze i van granica Bosne i Hercegovine, a i u mnogim ustanovama, javnim ustanovama, preduzećima, bolnicama u Bosni i Hercegovini. Na to smo ponosni i i dalje ćemo nastaviti tu akciju. Gdje završe ostale slike? Ostale slike imam sreće da završe kod mene i kod mojih prijatelja. Ovo je jedna specifična kolonija koju organizujem ja uz pomoć svojih prijatelja i svi oni koji pomogu da mene organizuju. Na kraju dobiju jedno umjetničko djelo, tako da imamo obostrano zadovoljstvo i da imamo i koloniju, a i domovi mnogi moji prijatelji su bogatiji za neke od ovih slika i tako funkcionišemo 14 godina i nadam se da ćemo sljedeće 15. jubilarne godine ponovo da okupimo slikare, tada planiramo i štampati jedan katalog, retrospektivu svega ono što se dešavalo na planini Majevice i da pokažemo šta smo to radili za ovih 15 godina. Pored likovne kolonije, vrata bašte Bešić su uvijek otvorene, ali tako? Pa mene se jednom pitali ko može doći na Majevicu, može doći svako zato što Majevica nema vrata, pa evo vidjeli ste i na ulazu u baštu Bešić, vrata nikad nisu zatvorena i kad ima i kad najmene tu gosti dođu, mogu sjediti. Nažalost, evo gledam, imate priliku da vidite ovu lijepu trešnju koja je tako rodila i koju nema ko da bere, pa mi je žao što nemamo djece kao mi nekada smo brali te trešnje, znači voće propada, hajde da kažem. Ali evo, vrata su otvorena, svi koji vole Majevicu, koji vole umjetnost, mogu doći ovdje i provesti prelijepe trenutke.
reći odakle dolazite i koliko dugo dolazite na likovnu koloniju u Baštu Pešić? Pa dolazim iz Crne Gore, iz Pljevalja, a dolazim, evo, pa i ja sam malo zaboravio, ja mislim 4 godine. 20. je bila pauza zbog korone, prošle godine smo bili tu, ovo nam je 4. dan, to malo zvuči ovako svima nestvarno, s obzirom da je jako brzo prošlo 4 dana. Ima i gore, godina je prošla brzo, koliko juče bili smo ovdje, prošle godine. Radilo se nešto, odradilo, pa i ove godine tu ima nekih slika. Naravno ima mjesta i za druženje, razgovor, šalu, dođu i prijatelji Svetlana iz okoline Srebrenika. Već nekako mogu reći da sam se odomaćio, znači poznajem dosta i ljudi tu, a uglavnom ovdje je jedno društvo otprilike koje se okuplja svake godine prijatelja iz svih tu krajeva regiona, što bi se reklo, iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i naravno Bosne. Vrijeme nas je poslužilo, lijepo je, ambijent dobar, trešnje su rodile. Uglavnom, ovo je nekako više odmor za dušu, znači svi iz neke svoje svakodnevnice se okupimo tu 4-5 dana, malo damo oduška sebi, svim tim nekim ustaljenim životnim stvarima koje se dešavaju u našim životima i onda tako to ide dan po dan do sljedeće godine, nadam se do 15. kolonije kod Svetlana, jubilarne, pa ćemo vidjeti, život ide dalje, Bože zdravlja, gledat ćemo se, družiti se i tako. Evo, nastavljamo dalje, porazgovarat ćemo sa Zlatkom, ali tako bi? Tako je, iz Osijeka, iz Hrvatske, iz EU. Da, ovako ja dolazim ovdje već po 2013. Ovo je sad 9 godina sam ovdje učesnik kolonije kod Svetlana. Eto, od prvog dana kad sam došao, mislim, svidjelo mi se i ostao sam, nadam se i njemu i ostalima, znači učesnicima i ekipa smo stvarno našli se, svi su ok, slikari i divna okolina, Majevica, pejzaži, atmosfera, znači sve ono što je potrebno za stvaranje nekih umjetničkih dijela. Jeste li se i vi udomaćili ovdje? Pa jesmo, da. Mi smo udomaćili, to je, eto, je nekoliko dana što boravimo ovdje, koji brzo prođe, nažalost, ali to tako ide, da. I ostane svaki puta u nekom folderu, znači u nekom sjećanju, znači svaka je drugačija, nije isto, ali opet na neki način, utisci su slični, ali na drugi način malo, ali pozitivno uglavnom, znači nema nije nikad bilo da nešto neka negativni doživljaj ili nešto, tako da svaki put kad dolazimo ovdje to je neki poseban osjećaj, znači očekivanja su više manje isto, zna se šta te čeka, ali opet je to kad dođeš svaki put drugačije i opet se ponovo oduševiš nekim stvarima i tako da top. S obzirom da je u prirodi i lakše i ljepše raditi, organizuju li se neke događaje poput ovoga i u zemlji iz koje dolazi? Da, tako, normalno. U Hrvatskoj su ima dosta kolonija koje posjećujem svake godine. Iako to sad u zadnji par godina rijeđe malo zasjeti se čovjek malo, ali ostane uvijek. Ima nekoliko kolonija koje su na nekom
nivou malo većem ili uglavnom idem tamo gdje su mi domaćini koji su ono, znam što očekujem i koji te cijene, koji su stvarno srdačni i dočekaju te i znači cijene ono što radiš, tako da malo sam postao probirljiviji, poslije što tog tiče bilo toga više tokom godine, uglavnom tamo negdje počne to u maju mjesecu pa do septembra, na jesen onda zadnje, ali bude to uglavnom neka su jednodnevno, neko po par dana kao ova odješa, znam, opet je to malo lakše, kad dođe pa nije po nekim pritiskom da mora odmah jednom danu napraviti odmah dijelo ili ne znam, opet malo se opušteniji i za druženje, i za priču, i za ovo, i za slikanje, tako da... Planirate li nastaviti ovu tradiciju dolaska na Majevicu? Pa naravno da nastavim, dok god domaćin bude to nastavio nas okupljati, naravno da ću ja biti dio toga. Ova likovna kolonija pokrenuta je 2008. godine sa ciljem očuvanja prirodnih ljepota planine Majevice, koju ste evo upravo svi mogli vidjeti. Kad god imate priliku da dođete na Majevicu u Baštu Bešić, iskoristite tu priliku jer nećete moći ostati ravnodušni na ono što vam ovdje pružaju. Eto, toliko od nas danas, šaljimo vam pozdrave sa Majevici.